Il-memorja f'xi waqtiet titċajpar fuq oħra preċiża sal-inqas punto virgola. Jekk ġiet deskritta l-aħħar xhieda ta' Konrad Mizzi quddiem il-PAC jekk kif l-eks-stella tal-Labor stqarr illi meta kien Ministru tal-Gvern sifer lejn l-Azerbajġan u Dubai iżda f'ammissjoni tiegħu stess saħaq illi ma marx f'dawn il-pajjiżi brabta mal-kumpanija Electrogas. Waqt laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi l-eks-deputat mexxej tal-Partit Laburista u eks-Ministru tal-Enerġija, is-Saħħa Turizmu ġie mistoqsi sensiela ta' domandi mill-membri tal-Kumitat fosthom iċ-Chairperson tal-PAC Darin Karabot. Mistoqsi mid-Deputat Nazzjonalista jekk jiftakarx fejn iltaqa' ma' avukati u banek dwar l-Electrogas, Konrad spjega illi ma jiftakarx f'liema pajjiżi kien iltaqa' magħhom għax issa ilu 10 snin. Dan fil-waqt illi sensiela ta' domandi li kienu qed isirulu spjega illi ma kienx jaf min kien l-Ultimate Beneficial Owner is-sit ta' New Energy Supply Limited, waħda mill-kumpanniji li kienu fisħab fl-Electrogas. Meta qalulu li dan kien in-negozjant Jorgen Fenek l-eks-Ministru tal-Enerġija qal illi ma kienx jaf dettalji. L-istess bħal ma kienx jaf skont ix-xhieda tiegħu min ħadd deċiżjoni li jaħfer 40 miljun euro f'taxxa lill-Electrogas. Mistoqsi jekk Jorgen Fenek għad kelmux dwar din it-taxxa maħfura, hawnhekk ukoll Konrad Mizzi kellu l-memorja qasira kif wieġeb sempliċement li ma jiftakarx. Aktar tard tal-darb'oħra reġetenna li qatt ma kellu x'jaqsam mal-kumpanija 17 Black u li sar jaf biha minn fuq it-television. Iżda ammetta li kien fetaħ trust fi New Zealand. Jiena kemm qed tiġa taħt ġurament li jiena there is no relationship qatt ma kien hemm ma' 17 Black or dal-kumpaniji li oħrajn li qed isemmu Bridge or whatever, u dal-kumpaniji kollha. There is absolutely no relationship with them. The first time I heard about them was through the media. Yes, I had set up the New Zealand Trust with the company underlying, but not for those reasons, for sure. Intant, mistoqsi mid-Deputat Nazzjonalista David Aġus għaliex il-preferred bidder kien intażel mill-Malta ġurnata qabel mal-bord id-deġieda min kien se jintażel fatt li huwa mniżżel fil-minuti, Konrad Mizzi sempliċement qal li dan għandu jwieġeb għalih il-bord tal-Malta. Preżenti fuq il-PAC għal-Partit Nazzjonalista flimkien mad-deputati Darin Karabot u David Aġus kien hemm ukoll id-deputat Graham Bencini. Konrad Mizzi kien rappreżentat mill-avukat Jean Paul Samut u l-eks-maġistrat Carol Peralta.